Dobar dan, zovem se Krstić Vesna, dolazim iz Zrenjanina, imam 60 punih godina. Prijavila sam se za estetske korekcije da bi uklonila ovaj višak masnih tkiva na kapcima i da bi smanjila svoje podočnjake i malo da bi sebe srazmerno ulepšala u svojim godinama života. Nakon ovog makeovera mislim da ću se puno lepše i bolje osjećati. Da. Dobro veče. Dobro veče, kako ste? Dobrodošli. Drago mi je i sretna sam što se vidimo. Čim sam videla pacijentkinju, odmah mi je bilo jasno šta je posredi. Dakle, najdominantniji znak starenja na njenom licu jeste višak kože na gornjim i donjim kapcima, kao i protruzija masnih jastučića na donjim kapcima. Dobro, ajde pogledajte na gore. Okej. Ono što bih naglasila je to da kod gospođe je prisutna specifična situacija sa donjim kapcima, znači neće biti u pitanju klasična blefaroplastika, već ćemo morati pristupiti i srednjem masivu lica, tako da ovo će zapravo biti operacija 2 u 1, blefaroplastika plus bukvalno srednji mini facelifting. Da se popuni, ovo tu, onda isto. Ono što se dalje vidi jeste da je njena koža jako dehidrirana, prisutne su bore na čelu, na srednjoj i donjoj trećini lica, što ćemo rešavati nakon oporavka postoperativnog anti-aging metodama. I još jedan dodatni problem su te spuštene obrve koji daju taj tužan izgled lica, tako da i tome ćemo morati pristupiti operativno, zapravo ćemo raditi repozicioniranje, odnosno podizanje spoljašnjih delova obrva. Sve smo se dogovorile, nadam se da ste sve razumeli. Vidimo se za neki dan na operaciji i do tada ćete vi uraditi ove analize koje sam vam rekla. Sve je dogovoreno sa doktorkom, za nekoliko dana se ponovo vidimo. Veoma sam srećna i uzbuđena. Mislim da će ovo biti zaista jedan zahtevan makeover, ali na kraju će nas rezultat ostaviti bez daha, bit će zaista impresivan.